Croeso I Uned 27. In this unit, we are going to talk about relatives and possessions, paying particular attention to word order. Trefn geiriau yn Gymraeg. You already know that word order yn Gymraeg is often different to English. Enghraifft, for example, Helen dwi, meaning I am Helen. In Uned 27, we will be building on this pattern. Edrychwch ac ailadroddwch ar fy ôl I. Tad Sian dwi. Chwaer Sian dwi. Bos Sian dwi. Rheolwr yr adran dwi. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd I ofyn cwestiwn. Now, we're going to ask a question. Beth yw enw dy bartner di? Beth yw enw dy fos di? Beth yw enw dy gwmni di? Notice the difference between the English word order, your company's name, and the Welsh word order. Enw dy gwmni di, the name of your company. Wrth gwrs, of course, dyn ni'n gallu defnyddio'r un patrwm gyda chwestiynau eraill. We can use the same pattern for other questions. Dwedwch ar fy ôl I. Beth yw lliw dy gar di? Beth yw mec dy gyfrifiadur di? Beth yw cyfeiriad dy swyddfa di? Gwych! Now, complete the following activities to practice the patterns. You can watch this video as many times as you like. Pob lwc!